Abidjan for where? Yamiado. That's it. Me move kwansi ko jaba bia me bu no me bu say on na ma Abidjan sa. I know what said ye na ye Thursday. Okay. Go Nyankopon adom e Juanda no anopa na ye. Okay. Na say utu be crew dey won't be need. David. Na fun. Na fun. We fa ho. Oh wow. The kind of Nyankopon hira. O ma wadom no nsa anye kese. Amen. Na enya moho. Amen. No kwasempa say say dem say TikTok ho de. We say me hwe say woman bi odo picture na to nche na o say asem a wo ka no wo man kama asem cho say won kura de wo kwa yie sa ba ma no oba no wo kwa na yie no oni ni kunu nyina poison no omukuku no na utie woman no nsem a wo ka na ti say ensem a nyame na mo so be ko be na otwi be ana be busumi ni no ye di nkomo no nyame e de ye adwuma. Amen. Na course I buy and so no kire say ni penya musua hu no enra immigration officer penny o chimi gina airport 30 minutes o chire de me kan o chire mi mu ze me kra ase menti onu mo be chire omu o chire me obra bo mu a chire me ankasa de nyasa ketwa me 30 minutes. Wow. So chire na se adana jono me nya flight time de ba Kumasi. Okay. I'm say our body say to be a cost rate to be about for this. I mean cover VIP. Wow. Speed it will cover white one. We ni be 2 p.m. Die. Around here about cause I come 5 VIP there. My mentor on chair. This is wow. 3.1 FM. Abidjan Airport no video chere me. Abidjan Airport ho. Every mensa. Yes. Uduru Abidjan ho no. Do Abidjan ho no. Chia me no sia. Eh one and I'm say as me fa me ba wo ma bu no start yi phone. To yi phone na say me ade twaso. Ano aso si twaso. Yeah, no assistant me the back and forth. Me be do a crowd there na say immigration for na there. Oba say wa no Mrs. Asare che me mo body. Wow. Wow. Is the doing of the Lord. Uti say nkofo mi ankofo ache. Yeah. Nkofo mi ankofo ache ntino. When it comes to such sensitive topics are ankofo relate. Yeah. And I thank God say it is making positive impact. Nkoma e di doors but obia ne ne Obia no baby e de. Obia o baby o pick no o de ye na ade. Yeah, obia o baby o pick no o de ye na ade. Nyankopon nhira wo. About ene nka ni kwasa wo ha. Enso opepa ne odo. Intense because menim say radio for twen opa onko pressure na no de. But and so odo ne akoma pa wanya e de ama me no mesre wo soro se oma ne ngosra ne nye kase wo so bi. Amen. Tofia kwa. Ene de ye won komo bebredi o. Samum. Say na nka on ka de komo na ma mi go. Dabi unim hwe ma me nka sem bi wo ho. Toda obi ankasa bibi wo no ho a onhye dan hu. Emom. Sana mi hu. Unya obi a ye no transfer planning program. Samum. Yes, because o gift no ubie wa no a nyame manyansa no flow. Amen. Nti arena say Jesus ma from so ne papa e be for me ankasa no ene wo ba minim de e be ye. Okay. Nti na no yam no enti ana no question no ba bi e be fira ba biaro na wasom sa na ja ye roso ko and then my first question is say aye na Joseph nuanom keka kire on papa say wawu brana onwuye Tofia kwa. Why? Matewa question on you ho deda. Me that be what na ho na abam trim. Is there na be su trim. Se sia na abam trim say aye dan na Joseph ye owodo. Na onim se me nuanom e wo sere so. Me de aduane kwa akoma o ma mudi. Nti wono wo ko nyina no ode anigye because me de aduane koma me nuanom adidi. Na opie ya
eba won trim say yenku no why no mutim be twatro ai ne no krese e de chiro papa well enchemu ni bebre anti na de ye bebre ne edoso yeah baba ko enchemu ni bebre ko na e de edoso the Bible there okay yo ewiase yankasa yabosu ni enyansa emu ede okay ba menka ni nyina mfrase nyina ye tie sompa Joseph asondae okay na adie bia atofia akwa ebesi wo honam na da na de osunsun mu ansa okay unjinia unyini ujidia eyema okay whatever happens physically bia ewo asitena mu no is spiritually it has a spiritual impact okay the Joseph asondae okay dae oson ye no na nchirase tia wane se nunuanu mu nyina som no okay simple tofia kwa dae no ason so son dae na nchirase abam dabi obi mfa usum ye obi mfa wompa edu nso koda na so so de na so de problem ben o samum to ti wono dae na waso no waso ne dae enti nka ni nuanu wompa nkom so koda so so om dae bi oh na ye etoso mienu papa no man atade ye coat of many colors okay Sumpa FM. nsasawa blue pink yellow ni we wom kire say se wo bob rana se ba kusia wo bebro de wotwe akwan wow eda ho a wonyame fa so bie kwan de ma wow mechia kakra wura the Garden of Eden a wonyame ma omunsuo 9 north south east and west ne so wonyankopon kra na kwan ofa so di hira ye no enye baako okay wonyame kro na so na kwan doso yeah it was sonny dae ena eja no nso ama no coat ntade si but colors no doso na kese pa ne se e spirit bi e fe ne jealousy e spirit a yentu e wa sorry ye dangerous ye tubayi because ye tubayi a men kase obi atu amahunu me ya me de matubayi ye tu ahonhom bebre okay ne mum ade ba ko ye focus on a jealousy na de oye jealous no any envious de oye ni brefo no de hu che bay bronsam papa to bo ase unsen bi o ha upie mu aya na eso chen me osi obi a onibrefo envious anase jealous obi onani brade anase ochi o town e ka ono nkanka ne e wo ho bia no abaye ne dia ono ne dia no oye dangerous chamber ifo asem ni modro hu ne se obi na obi da mpa so se yere sekunu sempena nenso ba ku tan ba ko onya ya na nka ne ku ni sika na enye ne ku na enye se sika na nka onu ni nua ba ma abro ne baye ena ne yira ko suku asene ne ntino nya ya na nka suku na nka ne yira ko asene no na nka yo no be ma ne nua ba okay assistant pastor di sofo echi onya ya na nka soro nko no da no wow be bia ye wo bia no obi ye envious of you fa no show trim na susu expose ni anyame de amawo na Yesu kra ye wo no ye de ni ko sie ansa wo huhu dodo etunim jealousy ba ade ba ko a eye ne se e ma wo nhwe ne awo jealousy no e ba wo nhwe de wankasa wo jealousy ni pa ko no wo ne mo hwe de obi wo eti jealousy ma wo bu nkompo ko hwe obi de enhwe wo awo de ne ebekom no wo de na wo na wo mu na wani biri obi no wo de no kra so a chen wo no de sine won de Juda Yesu ba ye bonimra ne se oye Juda busuaku mu jata enti nye Joseph nyonko ne wo Juda nduka ho me ekoton Joseph wei eye de Ruben wo papa mani nyina wo won nhira 2 1 as a firstborn and 2 as a son okay it will be anya one plot a wo nkwa wo de say 2 plot ne nyonko ben ne ne ye nyina ye tie so Lewi wo de wo kan ho meda na ne kronkron edu nko ye hwe yo wo na wo ye osofo no obi ade tight e de ama no abompa ya mai akwa we wo kodwe no aye den Zebulon mo ahoden Isaka mo na muni mu mre yes God edon be sorry etia o nenso akiri obetwia form so na is a God nkwa ne kuta comeback spirit wow to me so hwe asese de obesa sorry wow
There be o see analyze Joseph nuanu mo Joseph ntu bia o e wa brabo would never obia ye greater than Joseph na nche jealousy on e ma won hwe ne awo me kan sem bia ya na nkofo nim se die kan toli ana bosire mu ka ana me kan mama sama ye denso nya sa yeah asem bia me kan bia me nim ne me kan yes nye easy kaye fe papa wow and what that hospital bed no so and o ke cancer ankwasi asemi all because and the bed no ben window no nti wonya ho hwe kurum tofia damfo no da ba ko no so and bufu wonya mpa no so bia ko obekwa akoda na nka wahwe cat no a etwam na won ntimi ntwam ne onhu bi no about 2 o'clock na damfo ya ohun kai bobna obe press ne bed ne ho ama na esi ni aba no wanfi onwu sister ni free mpa so be hwe from pine tofia kwa ma twasie ade e chinya wo pre se mo fa me nkoto madam fo no empa no so time ason 4 o'clock eno ye no tabo fo no so ko sori akohwe sa window na chi na mo kire wo na madam fo na no da no omo free bibi a state of mental cataclysm okay na adwene ni bom enti de no hu ni nyina was illusion and imagination wow ka hwenti urade wan hunu ni awo aho obe pre akopru ape obi de me se ne wunya anu ayo no wunya awo a nkope Joseph nuanu mo de ni nyina no enti later on no mo ko ton no yeah ena boy na o ye mistake na e frɛ no Ishmael no egaba no a ono de onka ho no yeah onye ono ne hye bonti no onye papa no yeah ono na ya reject no ono ne cousins o me Midianites okay omo no mokoto Israel da chi free amnam na cheso nya mitimi fa mess no de message of a test no de testimony wow e bia ye wo nso aya anyo ma me ho ade process no na ye wrong yes but ye product no ye wrong fantastic nim bibia to boy no da ache no okay no call okoye akwa there's Ishmael mom ne to Ishmael ne to Joseph na wane Oscar Gideon time ye pe gold Ishmael asefo na de buy wane Oscar Ishmael no wow konkremu ono no tofia kwa sareka na wo ye no onim ni awonya yes edi free ono to edi boy no koye akwa wo obi ma so the first way no kra ni so di kan ko serve wo ne boss Potiphar yeah efie oyiri okay etatai boy ananya sa onya ne boxer scholarship onya ne boxer so de koye accusation di tiantem ko peme ne me ada so tra boy ne ji ansa no ko prison ye hu okay but ofia kwa no kwasem ne se maame no me foa ne so ofwa ai Potiphar so why actually we can oh baba hey if what Potiphar ayire no ade first no efe master wife for tofia kwa master wife for bebre samum oh yes aden pani yiri bi ebre boga yiri ebre osikani yiri ebre eya ben wom ne busa wo aden problem ne yede the point is eya young penifo we are married to our job more than our wives okay it is all sure enam so ye soja pani nti no na ho odin ni bibia e wo the den ohene no okay osum ohene no na me busa question say ntinka owura ni wo fi anka na yiri betima isa dabi sometimes the absence of the husbands and the fathers and may create a lot of mess in the family okay enti maame ne te ho no question e busa ni ni o ma uska o say o ma me o he me bien bio sure wa wo ma mu num o ma uska o show enso ka hu se na tin kan koi or your wife or your knife or your wife or your knife into the reason of proximity Joseph Wofie no ne bonkomo yes na brantie ne koba no enna mo se enei o ba na nya nkyerɛkyerɛ yenye weinti okay ene ma no koye ne awoyoy tansa na sofo be rashia pre atwa abo atwa adapa atia oba no ne be ma no nso nkasa so wo kwa aya brefi
because onyanko Bible says it is not good for a man to be alone. Okay. And no nye certificate se fa koye sa. Okay. But we are say wo jaho a obi be sha ho. Samu. So wo jaho obi ba be sha ho. Ti ma me ni twa ntro to boy ni so no a ye de ne ko to prison na the boy ni ye o ya de na ho hyeso. Okay. O ho hyeso ye onfa so a de umpeja na eba. Wa ho hyeso. E ye onfa so eno na de umpeja eba e kire se nko ne ma me ne da ya wonim ko benya privilege ofie ho. Okay. But still ko ba be ye ma papa no nko aso nyina pani. Ba no nyame anhye ne so ma ye nko nyina so pani nko a na ye ho e process onyame hye so ma ye o man ni nyina so pani. Wow. Wan hwe ya boni bi ba mu a enjoy good. But nanka wote wo ho kakra ma awurade anka wo be nya better and a best. Wow. It was ye after you ko nanim. E fa ya mu. Enkom hye ne bo hye ba nyame ka akiri asem. But nyoma wo be famu ansa na de ya kana ba mu no nyame nka. So three wo nyame nka. Okay. To ko prison ho no. E na nkofo bi ko so dae. Okay. Ye tie ne say de bia nyame de wo kodua won a wo dae so ne bi. Nyame amfa na nkodua kuafo mo de ne ko si dae so fuom. Okay. Dae so fo no yes ankofo anom no ohene ne na na enam. Omo different political idea tia oma I know no. Yeah. To one be din semfo tia na na do akoto prison. Okay. Into akoda prison say full of politicians. Not knowing say sa prison no. No nyame dey prepare or no Joseph for a political career. Fantastic. Bibi no wanam wo wiase ye mess. Na senka ye mess mpo a onyame ye ne message. Yes. Na ye test mpo a onyame ne testimony. Yeah. Ye scars and my stars a twenke anase a brighter. Okay. Ukotwa and ma wonsroma a shren. Ukotwa. Ai. Okay. Intine e bibie no ha to onyame onim ehunu nimde ni nyansenti a wo ma no eto hwe dia ye die ni nkrofo nchen a ye tena ne atete ntina ye ne eden a wo ka bia ye bu nti yanka bi nkyiro na nso ye kuse e wo yitirim no indi ye kasi ye jaya ye nya because wa pam ye jaya because ye na ye pesi jaya ye kwa ye na ye penye de wo ye because de wo ye no ya ye de sene sa apenyo. Okay. Tosia sumje nyankopon adum nyankopon de wafre waba ne dan yinu ase no o ma wuhu amane kakra nsa no asiesi no ahye de no amo ase etim 1 Peter 5:10. Okay. Tabrantie ne fam ko prison ho no nkofo soso da ya o kire da ya ase no eno se ne esi wuyi ya kai me. Sofia ko 2 years obi ankai no eto de bia wo se onipa refill no nyame bem na wo de aseda ma awurade nko an aka se me kra hire awurade na me mu ade nyina enhira ne di konko ye forget this boy ye kra ba nyame chia me ye serious so se ma wo kan me ba prison ho no me ne mo ayonkofa no mudu me matimi ama a kire dayase ama wo apia bonten wo kwa kai me for 2 years tofia won kai me boni ben ma yo enchemu ne etu de di kan onyame sheda o sheda yes because no we in preparation your inner preparation and bring your best outward performance. Okay. Wa hu siesie okukuam ene na eda wo bedwam agudie no emfa so ene ne fe. Yes. Radio so we wo kasapa. Ma wan siesie hu okukuam an kan tumi nkasa se de wo yoyi. Eti bu wana process ni enwie ye. Se process na enwie a product ne nye. Wow. Ye ka banku na membra. Anadwo no penisa wo chechire duane bone mu afu e kantwene ma wo sana. Yes. Die to su tu ntia ma akwa no refi ni se no o hyensa na akwa no hyensa nsa hyefo ya na wo se Lamwell me ba Lamwell mfo wo de mama dabi na mfa wo ho de nso mansa de na wo re emfiri mra wa hye nti nsa na no o hye no no a refi position ko tu twabia na ni refi no ho okudo the proclivity of forgetfulness. Okay. Bo nyame nchininsa. Okay. Ebebe no so so. Papa, so he na fa go tu aguso. Ba bia o de ebeba so. Okay. Onyankopon nchininsa. Nyame nchininsa bro. Okay. Ephesians chapter 5 verse 15. Wase mo nhwe ma daji ne se wona wonim nyansa ne mum se nyansa fo mo nhwe mo nnayi e se ne nda bon verse 16 17 18 19 wase mo nyeni pa woni adwe ni pa wa adwe no hudo rade peye owi no se mo mronsa e se ne de sakasaka ba asori ayako Roman Presby Anglican ade nyina ye man communion na mostly ye frem. Okay. Ensa ebo a ye frem mu ndi ye chin sabro ni ye chin sanom. Okay. Ndi monnom
Mammo na meden hu me limit okay no se mo mfa nsaden so ma ne yeah say yeah me so me tuwe me say okay nde ne jaya na me jaya but nsa we medicinal touch okay nti obu ya prescribe nsa ma no for aduro no okay me am yes of me nka nche ne se won jai mema nanom Samu so Paulo catch Timothy say we yefunu kikanti num bobesa kakra okay nti say ye medicinal na prescribe the amount there yes most of the drugs are yefani nyina ebi kuta alcohol yeah nti so wo kan wo yankopon asme so wo kan wo nimdie mu ene odomu enye chenchen yo okay nim so atiase metiase pa so no wo pra ye de mampon bedu kai sa yes ba wo bedwane yeah but 2 weeks or 2 days na eko yeah nti akwane num nsano na ne wure afi Joseph nipa bia na ni da ho bia amo okay wa o peso gina ma se mi so bo no wo bro de o tu obi afso won ko bro na wo ye wa din so obe bro so ahwe yie no anko pe romance sa unti ntwa moto wo nko pa no fie Samum why me ba jo ho hia me akra ho hia eno ji ko sin na minimo ezo bi obro do romance de one ne to gwata o mapai me ba jo 18 ye to situ okay omo no mo ye adwuma wo prison ho no o so dan e ba ko ye pan no ho adwuma yes ana ba ko ye nsa ho adwuma wo ye di ye die na me de ko yo afri hu na mu de ko di ye die pan no ne Kristo Yesu ne honam okay yeah obewu no bu pan no de ma o se we ne honam ne honam na ye den ya ebebu yes den ya ebesai nti akwa no hwe Yesu sorry hwe pan no so no Joseph ema no a Christocentric prophecy okay so wo pan no hwefo de nansa ebegum Yesu ba ne nansa pe ofiri mu nansa nansa so sorry yes but wo hwe ensa no so nansa ne ye den Simon fio na Yesu ka se we ne nsa na emi moja yes na enu moja ne da so redi ema ye enti nia ohwe ensa ye moja ne so no obekoso aye na dwuma na emum de ohwe paano no so de paano no obebu enti na nsa no de ohwe nsa no so no ye restore no okay but de no ohwe paano no so no ye breaki no sana net ye so the blood will continue to speak but the body will be broken enti na say ye refill a enya bone koso nyame ne ma no e ba sa ena da ye bi ko pie wo ahemfie ena nkyirase enso wo prison sa na nyame ye na ade da bia no odefo ayaresa e wo hia ni nsem odefo ai na ayaresa e wo hia ni nsem sa asema wo ka no emudu pa osikani ayaresa e wo ohia ni nsem se de be ya ye be hunu odo a ye de be me ye ho ni a respect ye ho na abu hieni no nso amana pija wow it God puts problem in the palace then he puts the solution in the prisons. Said the prison one day the prisoner one day will come and enjoy a palace life. Wow. It umpo so wa hu mfi na ha wo no ehu anu yie e wo sere so abrantie bia friend David umpo Goliath nikum e wo sere so etu ye dienya edua bi batabo o ye dienya o nyame bo ni frɛ ni anu abo ne poma ne krafo o ye dienya abo ne ho nye den nyame ma ne nyansa sa no nyame ye na ade enti abrantie we kai after 2 years ne preparation aso yes ene kai ye ne kofa ne ba ti awa ne se wa ba be kyerɛ da ya ase awie o wie ye no o se enti ne na monko penyansa ni hwɛ enkofo bebre tofia omo pe solution ayedema on pe solution ayedema okay but omo nye transactional okay emfa solution makwa samo solution makwa solution ayedema kwa ne yemu okay jini bibi Judas ekodi Yesu ko oka say die na mo de be mame ese nipa isumbo okay ni bibi wa mo ne bo kra ma nimfiri na kuma munye bibi heaven e free and enye free sa if say ne ade anyankopon giye eyowu okay but hwe ye ntimi wu ma ye ho no ma Kristo be wu ma ye in as much as you want emancipation for people you must also be transactional okay in as much as you are relational you must be transactional okay and you have to say meko akoko ama na meko kuma mo ede na mo de be mame enti na emfa menu nya wadwuma nko a be relational serichire nipa fa menu per customer but still be transactional okay because one hwe ya wo di menu no ko ba no di menu no beta o di menu be gu no
into be relational and be transactional. Ti yɛmfa maniyo ɛnyɛ adwuma. Yɛde maniyo yɛ adwuma. Yɛde maniyo na kingdom. Ɛna make say relational. Also yɛ affable. Also open nipa. Also nipa ni oma nipa esre. Family and friends makes business grow. Yeah. Minimum wonti na me beto wo ho. Yes. Make me sign obi ho aba wo shop. Yeah. Ebe enam se minimum. So maniyo no that's the relational. Okay. But maniyo na china another word we find transactional. And ma maniyo ni ngu adwuma no. Tene so mfa nche no. Okay. Fa free no so je. Okay. Me menu yonti no me de bema 3 weeks. What the nka me mfa free. Menu yonti bema 3 weeks. 3 weeks ni so ameba beje. Ma jimi sika. Ma menu yontwedom. Okay. But ma menu yongudwa no. Enim se what no asa. Akra me tiase. Be relational and be transactional. Ejo ye no se ne munko penyansani no manage aduane no. No ene se na wonyansani ankwa me kire da ye na se. Wow. Cause the what twi aman afe no. On chise o di bom. Eti wa ba hweso. Eno no ni mpija. Oba be hwe so no ne nuano mo bae. Entre kesi elim de da. Yes. Ena afu oji ni wadi kire ne nuano. Bible so mo hwe ase won nim bram. O man koto mo hwe ho. No so mo nje wagon. Wagon na be ya yesi wato bi mpo sa agin wagon yi bi. Akra na baton be fa kwan de hen so me dem so bajo akra bajo unya nto afe afe na me hwese bi aja me to a o to na de ba ko na de utwi no ama me me obi mom sa nya je wagon el wagon is me nine wagon wow the wagon man ni anu so mo fa nkofo mo fa on papa mra yes on papa ko no mo si Joseph no won wuye yedi kan wote ase de tosumi no san ye pani na cho so nyame o ma ye nkwankwa o obema ye nkwa impeja life with promotion ana ne papa sen trekeshe for mu nimu na nyamo na mo si munia no wo no no se brabe no mo de wagon no e chere papa no Bible said per the evidence papa no ye ni sunsum impeja wow one or two animu amena no obetom one ope wa hwease ombahwia san Nyankopon wo ye na ade no hira wo atefo a etetew ne atamfo a etan ne achifo a echiwo animu a eno na efe kash bia ni wa efe se won na ka se enye yie nanim no onyame ma na ye yie yes na waka achrom say with God all things are possible Tofia kwa okay ma dwene na asay manemra unim me be say ehwa yesua bibi free ho eye den na obi a opem say opem yakumi wakodi tro one kwan om di Joseph faso no sabi nyese na nani sabi wanhunu de ekoso na onai onim se amana no om di kan de ni tomu no na emo aboni wo na adwene se yenku no okay yanka moja no ngu yamfa nto amana no yayi no e de no ton no ama baabi a okọ no hwe sere no so onante menye sure se ya to no Joseph de ne betena funu mu so onante ye ne koye yes enti hwe niema wa fam wakodu kotene papa nchen a wanya na duane bi di eno akini ne nuanom ton no nti watimi akopoti 5 fie akonya asem akodam yes ama afa de wabe pija onyi ni se na wo se nkode boni twia wo so ka on se obu ho akoto so free amena mu kra so pa ba esa di denchi no obi free amena mu a obi ho a o free amena mu so pa ba di denchi no men kasa so nipa me kasa se sofo okay o se Alexander Corbridge for ye me boni Pierre adi ntwa ka se na nyuma te na wo Timothy wo so hwe ho yie e wo no ho efri se o si ye nkwan asempa no bebre obi wo ni kwan so ye yie obi wo ni kwan so wotena se obi wo okro ni kwan so opeja because ni mpeja mu ma nipa bebre bebre sa oh yes entina se obi kura wo ho a we ye hira no anam ko dan kan se wanya sika wanya no ho nso se wotena se David because uno ni yie your boy dom form ni yie yo no e boy dom form samum oh yes unim crofo edi is assign crofo because ye nu ama no pa adwuma ono ana on fa
Also no wada. Hwe ti ono nso na sika yi wono ho. The year you boni perform. It also nyame pagya o de o akoma pa. Yes. No breathe modern for ase. Samo wa pagya obu wo pagya wo fie wa ya mu nyina mu musuo no. Na wo fa ne Nebukadnezar so awu. Ono nso na scholarship you want it. wo fa ne Nebukadnezar. Ono nso na scholarship you want it. Wo pira. Ko ndia ma oti ake. But you see, it was a lesson. Okay. Joseph Tiasie with a reason say, Mudia Muye me bonnes, no nyame no de ba be papa. Okay. Then so what the prophetic reason in tina wo yo mo bone a enye yie. Okay. Get us to areto nyame nsem. Onipa bi ode areto to no ankasa ne nsem no obeye words e chend o ye bone no. Samo Jai bibiara mo nyankopɔ. Onyame tua ka efe esene wankasa. Obi say kama me believe in kama, me believe in Christ. Okay. Jai mo nyankopɔ. Areto ewe rade nyankopɔ nsem. Ti Joseph oyom bibia na enye yi because na essence nyame akwan nyame fa so edim peda bre ono Joseph no a. Wow. Tofia kwa. On say omo eba on say okɔ share dem sun. Na me nim. Pa. Ewo suahunu bi wo bibi mu ase ohunu ade a omo ye no. Okɔ share dem sun. Say na dan me kan ya. Kofo ne me ekwe say be me nsu. John 11:35. Jesus cried, he wept. It osun ye. It wo no one that wunsu. Oh, eno na kire say me ka say ye nipa kakra. Toda. Human. Yeah. For one. Enyo ho chencherenche oba besi ayo ho vandam tobo. Bro ho asinesu. Bema asem hwe to de bia utimi su na afiri mu. Joseph ekai o hawo yawo ne amanya of fame. Eno na man isu na de man isu kese say anko ya bonten so for. Okay. Ekoye fiefo hwe. Oso onua be yi onua ma no nipa tamfo eno ono ankasa fiefo. Obontin su ni eye wenye ya o se Judas ono no hwe misika so. Yes. Intini ese ya asuru de. Obeo. Your best friend today can be your worst enemy tomorrow. Yeah. Dangerous. It was soon ya na edi say osun. Yesu sun ni o ma tupe. Okay. Lazarus will yes. And the nipa gia yen ju nyankopon ni. Bible say because of their unbelief he wept. Okay. Yeah. But ni nyina echi nyame yen senchene. Okay. David nsusun ya ni nyina echi no o hye no ho de orade mu. Yeah. And me ntu fu say be ma su. Sir. Ne mo musu ahye ho den. Na usu wi afa plans. Okay. Usu wi make decisions said yes dia kwasi dwuma ye me ne ntwempene. Na dia ya be ne ye me ne nante bio. Yes. Su ne nya hoden for your next level of your life. To su ye but oba wo hu de oyeye. Yeah. O change nanim ye bribi ate said ye enyo no. Ji nanim say mini Joseph ye deni. O se na Joseph hu won. Yes. No mo de o ma hu no. Yes. Na mi hira wa hu won no mo hu because ne ntaban ase. Ena na me wode yen hye. Amen. Amen. Abusiafo. Hey. Me am simple so menya. Babia, odi sam nam no. Wa hwia on tiase. But nyame a chere nim de ebroso. Joseph asem mi me sure say what tie ho sam ahodo bebre. But never be a fa no anodin. On say asem a wo kan say etoda su. On say etoda obi adwene ne say bia wo ye Kristoni na wo amane bi mu problems bi wona mu na usu a ayeti say wa manyame aye ketwa ama bonsam aye kese. Nti na wasam a wo kan no aye say sipai kakra. Hwe ba bia me gusu hwe ti na yesu atwere no. Yeah. Me gusu hwe ba bia ya atwere say me nsu. Oh Bible mu. Me nim say atwere me nsuro. Mensuro, yeah. And they ya ka say mensuro na kire say de ebebo hu ba. Okay. Anything ya ka kire say mensuro. Tine the bibi o ebebo hu. Yes. Because here though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Mensuro. Ba mensu de me share dan hu. Yeah. Na me nim. And kire say won nyankopon eni. Tofia kwa. It member great men in the Bible who wept. And the kire so nipa. Ene kire so ye fallable wutimi tofom. Ene kire so nyame nkwa na mighty. Na wusu wie nyame na ye wo re chichifo. That is it. It esu ho. Me super you. Sir. Oh yes. Super ya so ro bantema pa dom over be 5,000 abegu ebo 8 o'clock in sure game. Ata makwa je nneoma free virtual sound sabre mo be 1 billion. Hey. In Chiaka.
nsuo to ne wura machine nim apemfo be bompae about time kuta omma yes park so when fa na woko wow unsu besu ade enche ma wo manya school fees metakro da ka besu yem papa no bebira ayade yem ma me no bebira ayade osu di su na chi no onyame mfa nye na re chechire na me ba ma me bi oso so fo yankopon hira bi kuna afiri mu ma di areho na ma di be ma wona na atanase su na mom no uwi a chechiro ho re na propro ho ne hu sa brabo enye su pi ene den sa chireba ne mom ya adwen pi transformation does not come from tears, it comes from ideas. Inti nyesu aya adwene na mom se usua eno nche se wahwe ase okay be human wa ma ba wuda odofo obi nkoja wo ba bi da on that one na bre for 13 years o kwa abrucha no atro letter di afia pobi sa Ghana de yewe ne unya be ma ya wa papa nyamute letter bi na me regia obi letter na wo pese o kan kire mi ba cho shase bi letter we dey me ma kan is because wo kan madwena maso wo dem pa cho tie fa so wo abruchiri na wo twere o ko do abruchiri okay obodo abruchiri no send o tro letter di afia pobi sa Ghana de yewe ne unya be ma eya ware Tofia kwa Ghana de yewe ne me akwasi dwuma makra wawie obebodam kaish we uzi minsu a state of mental cataclysm wow ebe fatiri obesu she what me prepare on pa so ko visa aton sik wa japade bi ko ya brini na nka he se try again next time anga he uzi minsu obesu dress watade kama no nko ane wo fita e hyewo a party we na siu na so no wo bi ato ni nsu a wani na so enwo dwrem bese me we nyina ya kire se disappointment for we ase yeah unim se no bi se ade accident bi a driver bi a no abo okay e ko twi car ma accident sinte ne atwa obi nai yes to kai ni pa e koba ende we a ye boni su dwa wo fia wo besu doctor be negligent ama e no obi adani ni freni obi besu ye wo won kwala bi polio I say bi an woni ye yes na ene nkofo bebre to guso obesu but unim the ato abrabo nyina wo su ya show hoden Bible say and David encouraged himself in the Lord wa hoden hye no eno na dum pejaba tinam say not tears but ideas esu timi de wo frosoro ana emfa won ko ba bia emfa won ko fom emfa won ko soro esu ne mom e release tension na e wo ni paduam okay nya me bo bibia ye de we ka se gota mu nsu onye na oboa onim ni use double say yema no papa no ye carrot fu no so say no so yema no obi bi wo wiase bia eye but you see was said the wo ye no wo hunu eso mfa so yie okay wo su na mfa hwe ma ya na wo to aso asu ayede eno na wo so wo hyew ho den e wo urade mu ni momo no se wunduru sa time no na se bibi atoa su bi e no de enya asemo esiye okay e toli na meteye okay ezasaro ne kan oboa na meboa okay na sofo na hyenkran se wonya me de ma okay ono ana egie yes kasa kire ma me ya ne kuna wuyi eni na enu na sofo no so yire afiri mu e ba ya na sofo su papa ya say Job de David jai Job de Bible median de physical Job de o Bible but on de oh esu nya bone yeah but show ho de okay no radio mu or the wasi baby one wow I waste two time show ho de we radio mu udu sika nyina afra brochire ma no beto asase se nko nsi dan ma yeah oba ye na yi nkukubu ne si ho okay show ho de e we radio mu wabu ni pa de na twapo ene wakodisro tentesu ogu apampam enya hwe show ho de e we radio mu ne aka we ye nimu no ene doso papa Joseph asema ye kan no ana ene no ayesa madwene wo hosem pesi sua bibi free ho me ni problem okay utie nkomo a wabo abisi a e kire se edru bre bi na wonam sohwe bi mu a dwene de wo wanim bebre won say Bible say onu ohunu de wo nanim
ɛno nti na wanhwɛ animguaseɛ a na ɛwɔ cross no a ɔbɛfa mu no so Jesus deɛ me paraphrase sɛ bi obi abɛte ase ne mo hwɛ no nyam a Awurade Nyankopɔn ɛde bɛma no ɛno na ma ne fa wɔ haw mu a wuwu ya wonya edin a ɛbro din nyina so and looking at the mess, look at the message, and looking at the process, look at the product, and looking at the journey, look at the destination. Enti baby a wobɛduru na de wo mpagya ba getting to your destination ɛno ɛna ɛyɛ the premises for your elevation. Enti so wonam wabrabɔ mu a ɛyɛ anhwɛ ɔhaw na wokɔ mu no na mo hwɛ ɔhaw na chi mpagya ɛwɔ mu kabi ameka sɛ nyɛ wamane ɛyɛ nyame mani ya ɔbɛda no ho adi wabrabɔ mu after amane no kɔfo afam. But encourage yourself in the Lord and look at the ultimate hwɛ nea ɛda wo w'anim no. And the most important thing. I don't know why we original apaso near bon kuturukusa. Yes. And one pra, seek a moja pram will be boxing baby. Now, at the end of the day, no, so we need Sikakesia or Kojeno. 90 minutes now, your Magu Park is so a footballer, no 2 minutes couple of us a day. Then so we and a crew ebby. It is a shiny that way anymore. And you know, see Jesus Christ on the altar. And the finisher of our faith into looking up onto Christ. It is a wash Christ a year few crisis. The wash Christ a year few cracks. Because life is full of crisis, life is full of cracks. But when you focus on Christ, He gives you the grace to soar over all this thing. Or Mama Doma would the two so called the far way in aso. Mamma bro. Papa 8 months 9 months in your way now sabi na ntwe ya ne kra obedi yes na so wo hwe de we kire se ebabi ebeba me a friend so tofia kwa matwase ni ne tie na kra no omfa ho obapire ni tinu no achima wo no so ya friend se o ma time bi enti mama enhwe nyinse ni mu ate nkopon ni mu 9 months na chi no enhire bi wo ho mai manya sua hunu bi sisi ya se Sana Joseph Nimdi and I won anymore. Coming sure so be complaining. Also, you move a bray. See a shall see share how now you complaining more. But the way Nimuno, yen shall. But many sure so say we are say Untiminka say a won soon when in bra umpejauti. I told you about the TD. You be brain no ya ni nim the way nim. Okay. It is a Joseph complaining poor. Nim blame nature so nipa. Yes. Also do a ya wona bibi do many more muhuno. A ya mo confidence kese kakra. Na ba mu bukura no a. They need the bibi so. But Joseph dey na die. Okay. But die na no no aso no kra. No nim say ho na e kopie na sei na e be yo. Enti bu o wa na wu say be ye but unim da kro. Ena wunim ye yo no kra ne said ye ne kese ye kra no. Etie Inti sometimes complaining inevitable. Okay. We are there. Ube mimi, ube complaining, ube we kakra. Ni mubus asi nshireba. Na fina ube te die nu nyame yo no. Asi ti complain wo. Ne mum no. Osi asum adum nyina nyankopon. De wa frɛ wa ba ne da adum no ase no. So ma wo hu amane kakra nsa. Osiesi ope no ahye wo den na wa ma wase etim. Okay. And this is the blessed assurance I was say yemfa bibia mu kwa. Okay. So oda ne di kire you, so na ne kire you, yenim say bibia ye fam no, e process product ke be free mu e de aba. Many akosi gold so. Aye. Before so benya gold. Na fa processing. But we no nsaka. When beji. Process ni bi ye jawo. Na form. Osho. Ti Yesu mpu owo ya omu no o ma ne mpa bom ye den Bible say afi ni mfifiri no na ada ne moja ento to a it is good no oyekoyi wo atechem eno so kra nye atechem no ankasa fi wo oyekoyi no wo mu enti say nya me de adepa ehye fi mu na ewia free fi ni mu aba no asan so de aba be fagem enti enes wo hu mi fi won hunu mija me kan hita ma hiti maso aye hia me ni to see the sukra me de todokon won hunu madapa ne me fia susu sreme yes na me firi mu fia odi sika kase ene ba betome amen
Tofiakwa. And I was having my friend for no din come more. Me patcho mate. Menim say Yankopon Adoma, your next time we be share me pese hwe bibi senti Yankopon bi jaya ma yatamfo ana. I told you jamu atamfo. Hey. I told you odi nkwasa asem na do so be jamu atamfo. You be di hun komo da bi. Ya go ha wana so 0551 931931 0548 931931 0551931931 0548931931 ne be say munya kwan ene nyame chiame labi ehye enkomo ase yedi nkomo mawenka wo say be ka prative ho asem de akere but yem fa course no kakra. Hello. Yes sir. Good evening, Papi. Good evening, senior. Hello. The person will be there is officer Joseph. Yes, Papa, man, not to say. Never Papa, man, not to say. Okay. Mate. 11th. Not on a tosso 11, okay. And number 11 be is shrouded with confusion, chaos. 9/11, okay. Osama bin Laden. Yes. Date near 9/11. Genesis chapter 11 and Babel Basabasa. Judas 11th. Yes, we have 4 years and 12. Judas is free in the car. Okay, 11. Adibia year 1 year 11 bia is shrouded with mystery. Wow. How any are built. So even 2011. Yes. Asam ketwa we ase. Yes. So sa your money na numbers ACC. That was Joseph's number. But in Shire Womuno, and it's 11 year 1-1. Okay. 1-1 year two beginnings. Okay. So Yankopon do abrabo anymore. It doesn't matter what position. Yes. You know, someone when you be. Masa. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening, senior. Na pomo. Rade Adam, Bamena. Me tiame papa ni tiro. Papa, ba unya kuma kofi. Ya kofi. Papa da ya to da ne tiro. Wow. Ya bomba. Eba chop meet you. Okay. I'm say the opposite wakan we. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, Obahima. You pastor, yes, me. Ajua. Okay. They all can the nice any of it to me. I area that from you say you see the mom in the yeah about and I'm that you so Rather say area. Okay. Or the remedy for our malady. Yeah. I mean, say we are Christo in one tono. Amen. Adome ya de biara. Yes. No kan bem no shy jina. Yes. O man na ya reset to me nye kese wo so. Amen. E we Yesu Christo din. Amen. Amen. Eba cho waje so. Okay. Hello. Hello. Yes sir. Yeah, that's good. Alright, who has a friend? Yeah, because Robert Labiji my bomb for money. Because I'm from the dinner church, but my service in Hammer. My service in Hammer. Why and for how many years? No, 32 years. Oh, 32 years. That's right. You shall say how many years ni? That's right. What shall say in fear do say ni? Almost 11 years. 11 years. That's right. Why they do rebel? We do here in the school. I do. Akra. They all know. On the fantasy. Mate. Menim say that cross an niema no ye be hwe ye beto ye bo ase ahwe. Ye wade bi wo ho a said ye okan. Ade na ompe na ontimi nyai. That could be Rasa area. Hello. Hello, Papa. Mommy. Good evening. Good evening. Yeah, I'm going to shout and Papa and other number. I see. But they're from a sea in Pacific. Okay. Now, what time did me the idea? And tomorrow, I mean, about to say my sister. Or I ask her or down house. And I'm saying, yeah, sure, what's in her.
And ever since Mr. Long now say na e just here our country be too and our country na here from so see me come wo patase you do one my you know I bit like see the programs that you and na silly sometimes you feel there but I say you am for the deputy benefit never zero over that free Martin me da CP hello Bemena Okay. Yeah. Good evening. Good evening. Very Ivan for. Okay, Evans. Mr. So for pa. Watonga. Medina for so many years we were no. Oh, yeah, make I get in your mission. Now come then you any age. Akokra bi ekra no dia ba ka di bata because some now can mystery. Any deep relation. Yeah. Ana oyi maye. Onye ni age no any de dem no enko. Okay. And me say nkan na ma ka che nkan me sia no onya oye nyina mu. Na wa ya ma ya e bi na ti nyina. Ena mo sa bobo e we nyina yeso. Ya ka me ma na kwatenten. No me na ni yie. Na mo sa je wa ka bi me papa nka no. Mate me da CP mo nu am rebi. Hello. Hello. Obahima. Good evening. Evening, that is saying. I told myself now more Canadian. She just say, Akuma pa, unya ya no dear Janine Comani Miano. Then so, she there be any Ajuna, any animal juni, a fan. In fact, I some way be too. Ya papa say wo mi abi ho adwempa mpo wa hwe no maboa no kwan bi so na afi na ese nka obabua wo na na say ena ho a kire wo no obetene abehwe wo na ode boni twia wo ka ya na ya pa enti some bibi za to wa de ye se wo ye ka ya na ya ebi to wa Dia say wo sha ho den why na epono fufuru mu to na pono fufuru so ebie obi online so okay mami ntio and obi frɛ from abrochire so otie yen wow na no pem advice okay na tisesi ya ase ne papa aboa no ba papa na start di nani yeah na so bi o papa no how sa word no e ma order free da Ndi wa you be papa na wa sori atie wa jai enwunu ho kura areto e wonya me ho ponsem me da say hello Obahima Akopo adom pa cha ma woni so kakra ma me why Pacho na so the program so you ma say papa bet ma for me hey Usu ukuna juma say okay, papa the number be tuja or the tuja no our friend why? Why? Now in a deep. Me da CP. Hello. Bemena. Adapia ni Obuasi. Okay, Adapia. Obuasi ti say. Nyame adom. Okay, mami ntio. Yo ni me ka se o ka be bi se. Oni pe bia ye oye ni na se. Yo etia obi no won ready e da ono nani anti e ho soro ho kra no a ke tambra o ma na ho mre so soro ho no ono wa ready nyame ye no ka ba bo no ase ne bible di ni wa da se wodi we na anu no wodi we na anu sika kokko ne ne mo bo sim na wa anu ne nyina enti nyame e hira papa me da CP hello I do gas oven the shishi man. Bola no so hope. Kete what you for the movie and to ovi on quantity no akoshe. No so. Police station na kina kiye duwo. Bazo to fa ko kete papa se nyankwada. Amen. Onyankwada mayen. Ye ne yetie ne yensrem pa go emfa papa. Na no kremo baby o kanya me ye kakra bi sunu no. Enti na ya go ha na ya na me mesu no. Ndi awusu o. Oh, I feel that and never be and never obi abo. Na kese wusu. Dabi.
ana nye se di bi ne di nkwe na o se wuso o se bi o ya na boost immune system no so wow kwa mo ni timi ya adwuma so enti de bi to sa da o de su yiro ho e be free ho mate ama so ga papa na mi sha o wa se so mu de ma amai mate ada no ka trimodin asem ono a ono bi akọ left or all right hello oba him na ti saying Anke Tofu Pache, you na so. Kupon kra me oba him man. Hey, Anke Tofu Pache, nka che so ai kwa mi u station o ti share na mi. Ani acho. Ani se ma ki mi new program kwa ba no mali adia. Wow. Can you share on cow? That's it. Omo ye juma yan kwatel se pa. Ite manye ke ti le dia se mi chewe. Amen. That's it. Na kupon shirao. Hey, hello. 93.1. hello toke me mo waju enumre So bemena. Tractor driver ba kwa obota o kuma sha bontin su ni tofe Pacho we am fa ba ko pe time nti. hello toke Me ti o senior. me mo waju enumre Ejo so senior. the Kasefri Faculty of Tech Junction tractor driver ba kwa obota o kuma sha bontin so tofe whether opinion as say wabre enkasape enumre tofe meka se na se akama kuma pa na my imagine se me fe na me na di ku mu nsem enumre na tofe me say she ade bi aya na ekoso esu wasem a wo kan tofe asem timi hye wakuma ma wo kai nyema bi na wo nemu ana wo ha bi a wo fa mu pen ye wo kai ba bi a wo duru a tofe wo ye adwuma na se pese me timi sie ni mu na sa ne ma na be simitiri mu a ne su ama no so me kra ho tono na masasem ho den se ebeye Me da se asam ne me de o twa to. Hello. Hey, we watch radio no free hu why na ye mon komo pa cho. Tofia kwa. Good evening. Good evening. Na me ni Ba sa some of them dey no se pa me se. Men na me akasa o mi. Me ma oye opo me. Me ne no she ma me de me to sankruem. Eso en na me oye me to chinam. Me e me oka ma asem de me se sinem. Ahwe no. Se papa so me na me shano. On sa na se mama na dwunu ni nyansa na on cheche na esie ni na ti. Amen. E moye. Tofia kwa. Me da se abujanfo traders charcoal powder na me kan for the amount say ene no nuane a ye die nyina no onim say chemicals ne na se fonti ehia say onya bibia ebowura ni padua no ma ebesiesie mu ntime ba cho traders charcoal powder for 0243 943 413 0243 943 413 na uwia untri ni munti no bo modern say aperativo ubenya bianom na entri no ayi mu srade no na aboa se de be ya oni stroke ebebo nsa ho mesro wiase ehu entrance my ade nka wonto ho na uye yempo na ye den onsa mienu onan mienu na otimi koba na ye den Tofia na sebe oda ho akra ya sorry o ade na odi twa to ama me na ya sorry so the number is 0246 3759 Bajo to boss na say dey one na betimi 37 Bajo en chance bi 0246 37 59 no asambo 37 the be Facebook we Samuel Abijima okay bibia nka ho Samuel Abijima okay me bacho ebia na obi person share personal na obon komo fa adwene unti on the frame ya na so send WhatsApp na so obi o ha on phone kra oni bi but obetimi aba ba bia wo all right wachiri he ya kwa da so dwene ase okay police depot pasa ase dwene ase okay Santa Christian Service achiro ha si school honana me bacho ai okay the Wednesday enyumre ho na Friday enyumre ho na Sunday adopanso ai echa ezefo nyina o so be dey okay I was here for so full la bijima na otene nka no ene ye bo mbad ba bia no wo pa na otimi de odo e baaye no wa kire se odo yen nyankopon nhirawo meni ne besa di nkomo nti nyame be jaawo ama watamfo ana dabi fasase no hye otrim me ba cho me fa sera kese emfa ema awrabna ena my apprativo Tofia obi anim se my apprativo yima menye
You must ask fatal power. Hey, one casade, union packet for yes, they do. We are now having no atia faso. Okay, I was here for Buffalo, Nadaroma, Ena, or dear call Facebook, any YouTube. Na Alumbia, Ewaha, Ena, a Fiat Mude, and so Ewaha, a Rabra Ewaha, me patch your friend with Tofiaqua. Jumade, your friend on Nami Nim, Ochina. A holiday dear, but Senyamema inquire any apostle Pokufia Jikum Beshia. You won't come up PD. Sebribi and Sia. Thursday, I want you back. You bid ding come papa or Donisika. I want 70 saying. Maybe so. Unisikanti. Gaby and Fiamma, meboa. Why, ye? Was ye? Sakwana or Shahono. When you was a buffalo, no. Okay. I was of when I'm Yaduma. You have a science was here. So, who's ye? Not to Yenchimbia Anto. The Bacho Macrow.